Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. So nk'uko mubimenyereye nk'ibisanzwe dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza, aho tugiye kwiga icyo twita modal verb cyangwa se akajambo gato cyane ariko gafite uruhare runini mu rurimi rw'icyongereza. Nk'uko mugiye kubibona ni akajambo kavuga kani, gakunze kujyana n'andi magambo yandi agera kuri atatu, arimo ijambo rivuga should bivuga ngo ukwiye, harimo na must bivuze ngo ugomba, na may aho ushobora kuvuga umuntu wenda you may come, bijya kuvuga nka kani aho bumubwiye ngo nyine ushobora kuza. So nibyo tugiye kureba, nagiye mbivuga inshuro nyinshi ko ibintu ari ingenzi cyane. So intero ya mbere dufite iravuga ngo I can cook, bivuze ngo nshobora guteka. I can cook, nshobora guteka. Nababwiye yuko aka kajambo kane ni ijambo twifashisha turi kugaragaza ubushobozi bwacu mu kintu runaka. Bivuze ngo I can cook, bivuze ngo nshobora guteka, nuko hari umuntu uri kubwira, uri kumubwira ko ufite ubushobozi nyine bushobora gutuma uteka. So intero ya kabiri ivuga ngo you can dance, bivuze ngo ushobora kubyina. Ubwo ni ubundi buryo bwa kabiri nababwiye iyi can ikoreshwamo, aho tuyikoresha dutanga uburenganzira ku muntu runaka. Iyo ubwiye umuntu ngo you can ugaturenza verb ijyanye n'igikorwa runaka, umuhaye uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa. Tuvuge ushaka kubwira umuntu ngo ushobora kurya, noneho wamubwira ngo you can eat. Iyo ibyo birangiye ushobora kongera akantu kavuga ngo nonaha mu nyuma, aribwo ushobora kuvuga ngo you can eat now, noneho ubu ngubu ushobora kurya. So niba uri umuntu rero ushaka kwiga icyongereza ukamenya kukivuga kirimo ikinyabupfura bitakugoye, iri ni irindi somo rikugenewe. So turaza gukomeza n'intero ya gatatu ivuga ngo he can swim, bivuze ngo ashobora koga. Bivuze ngo ashobora koga, niba umaze iminsi kuri YouTube channel ukaba warebye amasomo yacu menshi, urabizi neza ko iriya he ibihagarariye umuntu w'igitsina gabo turi kumuvugaho adahari, ashobora koga. So kuri kane dufite intero ivuga ngo she can sing, bivuze ngo ashobora kuririmba, ariko uwo ngo ni uw'igitsina gore. Ibyo ntabwo nzongera kujya mbitindaho kuko mbisobanuye kenshi. So muraza kunyemera tugere no ku yindi nteruro. Intero ya gatanu iravuga ngo we can read, we can read, bivuze ngo dushobora gusoma. We can read, dushobora gusoma. Ego. Hanyuma ya gatandatu ikavuga ngo they can write, bivuze ngo bashobora kwandika. Bo bashobora kwandika. Ibi nibyo twita subjects, aho tuvuga I, njyewe, ubwo bivuze ngo I can, ukavura vuze ngo nshobora, tukavuga ngo you ivuze wowe, tukavuga ngo you can, tukavuga ngo ushobora, tukagira he ivuga we w'igitsina gabo, tukavuga ngo he can, tukaba tuvuze ngo ashobora, tukagira she ikoreshwa ku gitsina gore, tukavuga ngo she can, tukaba turavuze ngo ashobora, tukagira it, tukavuga it can, tukaba turavuze ngo gishobora, wenda tuvuge dushobora ngo it can run fast, gishobora kwiruka vuba vuba. Twagera kuri we ivuga twe, tukavuga we can, tukaba turavuze ngo dushobora. Aha turenza verb ijyanye n'igikorwa runaka, ukaba uravuze ngo dushobora gukora iki gikorwa runaka. Niyo mpamvu ari dufite kuri gatanu ngo we can read, bivuze ngo twe dushobora gusoma. Akanyuma ni they ivuga bo, tukavuga ngo they can, tukaba turavuze ngo bo bashobora, tugahita turenza igikorwa bashobora gukora bitewe na verb runaka tugiye gukoresha. So niyo mpamvu kuri gatandatu dufite ngo they can write. Ibi mba mbasobanurira, nta handi hantu uzabona bigusobanurira nk'uko mbigusobanurira nk'uri gusobanurira umwana mutoya kugira ngo uhite ubyumva kandi utazabyibagirwa. So kuri karindwi dufite intero ivuga ngo I can drive, I can drive, bivuze ngo nshobora gutwara. I can drive, nshobora gutwara. Umunani you can run, ushobora kwiruka. You can run, ushobora kwiruka. Icyenda he can walk, ashobora kugenda n'amaguru. Icumi she can draw, ashobora gushushanya. 11
we can play football, dushobora gukina umupira w'amaguru. 12, they can ride bikes, bivuze ngo bashobora gutwara amagare. Ego. So muraza kunyemera tugere kuri 13. 13, I can help you, nshobora kugufasha. Iyi ni interuro ushobora kubwira umuntu igihe nyine uri kumubwira yuko ushobora kumufasha igihe ikibazo afite, ushobora kuba hari inkunga wamuteraho, ushobora kumubwira ngo I can help you, bivuze ngo nshobora kugufasha. 14, you can clean the room, bivuze ngo ushobora gusukura icyumba. You can clean the room. Room ni icyumba, ushobora gusukura icyumba. 15, he can fix the car, bivuze ngo ashobora gusana imodoka. He can fix the car, ashobora gusana imodoka. 16, she can open the door, bivuze ngo ashobora gufungura umuryango. She can open the door, ashobora gufungura umuryango. Yeah. 17, we can learn English, bivuze ngo dushobora kwiga icyongereza. We can learn English, dushobora kwiga icyongereza. 18, they can speak English, bashobora kuvuga icyongereza. I mean igifaransa. They can speak French, bashobora kuvuga igifaransa. 19, I can see the stars, nshobora kubona inyenyeri. I can see the stars, nshobora kubona inyenyeri. Hanyuma 20, you can hear the music, ushobora kumva umuziki cyangwa se indirimbo. You can hear the music, ushobora kumva indirimbo. Hanyuma turaza gukomereza kuri 21, aho dufite interuro ivuga ngo he can catch the ball, bivuze ngo ashobora gufata umupira. He can catch the ball, ashobora gufata umupira. 22, she can answer the phone, ashobora gusubiza cyangwa se gufata telefone. She can answer the question, I mean she can answer the question, ashobora gusubiza ikibazo. She can answer the question, ashobora gusubiza ikibazo. 23, we can make tea, dushobora gukora agacyayi. We can make tea, dushobora gukora icyayi. 24, they can build a house. They can build a house, bashobora kubaka inzu. They can build a house, bashobora kubaka inzu.